أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. So tutulan ko mga sahaba. So pinto apaganay. So kapantang kumasa kamakna. Ikan matuto. So kiarasay o Khabab bin Arat radiyallahu anhu. So Khabab radiyallahu anhu na isas kanyan. Kung ini kalimu ataw ay nibagay niyan. So ginawa niyan. Panaguntaman ako karumasay ko sangur ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanyan so ikanam udi na ikapito ataw ason yulad ko Islam. Sabi ito isabab atanto amadandu akyara sa inyan. Gis kanyan pakambong kalaan sa raban aputaw na pagagagan ko alungan kaadan makapagating agong maluwis. Kaya din akalilid na pakaigaan sa kanyan kulumalang gabayanak. Nagkasabapan sa pangaluludas susap yan. Uripan sa kanyan asa katawa bai. So kaya to kawin yan nun sa absong sa kanyan po Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naptipan yan aulun yan sa pelangga atong kasakutan. So kaya Khalifa Umar radiyallahu anhu na miya kay sana ini sa iyanon sumakya sa gadanian akarasayan or yan o kaya sulbiyan ko Islam kaya kailay niya nun alikudian so kailay o Umar radiyallahu anhu na miya tiro yan dako din makailay sa likod alagid yan pitiro yan so lawas akan napatundan uwaga na surugo ago susigo apakapun polikudakan na aya din keparang Allah. Miapa nutul akagia dumayamang su Islam abu tabanan mga Muslim sumbala-bala ingat na punggurok sa kanya nabiinyan teroon. Babad na imbalasan ra kami Allah subhanahu wa ta'ala sang kaya dunia kulangon o kiara sa amin amasika nada kelambar kami abala sa akhirat. So Khabab radiyallahu anhu na pianutulian amya kaysa ami sembayang su Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tanto amalan 2 rakaah kumasa mag-imam si ko sambayang agimali ro ng mga sahaba ang kuto na pitiro yan sambayanganan adingan-dingan ago ka pangalimbabaan miyang ni ako ko Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala tingkam binasa sa mga umatakan bisabab sa taon muding ka siran pakipulangan koridway at taban piran muding kasiran pakatutidawa tiyari mo Allah subhanahu wa ta'ala so paganay guwaon ugay na danyan tarima so ikatlo so Khabab radiyallahu anhu na miyawafat ikatlo pulo agu pituragong Korean hijrah sekanian ni paganay ko mga sahaba amil bang sakufa. So Ali radiyallahu anhu amya kaisa na siya gadanian so kuburian na Peter yan. Ikalimu Allah subhanahu wa ta'ala so Khabab radiyallahu anhu. Sumilad sa kanian ko Islam sa katrang. Tumiyugalin sa kanian sa tanto at kulubuya sa lalan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Naping gasto niyan so tandoy umrian sa kapromasayang panagtaman ng Islam tanto may aguntong sutaw iinong kaanian so gabi akat pamukong upag iya sa anian so sumaria agum masusuat ko sa kamay to yan kudunya agum yaswat yan sukat na niya kusayan so kaswat ako Allah subhanahu wa ta'ala na titu ayat yang merupakan amnya pasad mga sahaba sabab sa biyaya buhi anta pagpagin tawira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.